تماشاوانê xelî TV dema û xweş bi hêvî dikim rewşa we baş be. Di vê xelekê de çend mijarê me hene. Dê hewl bidim bi werê parve bikim, şirove bikim, binirxînim, rexne bikim û li gel we jî nirxandin jî xweş e, rexne jî xweş e û bi xwarina qehwê jî xweş e. Em dest pê bikin. Rewşa Rojavayê Kurdistanê ne baş e. Ne bi rejîma Ehmedolşerع re baş e, ne bi civaka navnetewî re baş e û ne bi PKK jî re baş e. Dibêjin ku dewleta Tirk dixwaze deriyê Nisêbînê û Qamişlo veke. Gelê me bi erênî pêşwazî kir wekî îşaretekî, wekî nîşana ku piçek li hev hatin heye. Danûstandin heye di navbera Qesedê û dewleta Tirk. Dewleta Tirk jî mecbûr e rewşa ku heyî qebûl bike. Piştî çûna Recep Tayyip Erdogan a Amerîka û rûniştina wî bi Trump re ev tişt hat eşkerekirin. Ez hêvî dikim ku çawa Trump bi zorê dixwaze şêweyekî ji çareseriyê li ser Geza, li ser İsraîl û Filistîniya ferz bike, bi zorê dixwaze wilo çareseriya Trump a ji bo pirsa Filistînî İsraîlî ferz bike. Ez hêvî dikim ferzkirinekî bi vî rengî li hemberî dewleta Tirk jî hebe, li hemberî Colanî jî hebe. Colanî û dewleta Tirk hewl dan ku di civînên Konseya Netewên Yekbûyî ku salane li dar dikeve hinek danûstandin çê bikin, hinek destkeftên dîplomasî bi dest bixin. Ev hewldan hebûn. Lê li gorî me negîheştin te ew encamên ku dixwastin. Tenê ma bû mijara propaganda û medya û alavên medyayê girêdayî rejîma Colanî. Tundî û cîhadîstên İslama radîkal di hundirê Sûrî de di hundirê rejîma Colanî de kêm nebûne, zêde bûne. û hewldanên rejîma Colanî li vê derê li Ewropa nesekinîne, dixwazin Qesedê reş bikin. Li cem welatên Ewropa, li Belçîka ev agahî gihaştin me ji hin biraderên ku peywendîdar nêzîkî dîplomatên Ewropî ne, ev enformasyon bi vî rengî gihaştin me ku rejîma Sûrî û bi aqilmendiya Tirka dixwazin Qesedê di nava Ewropîya de reş bikin û rola Qesedê ku heta niha wilo şêweyekî wekî hevalbendê Ewropa, hevalbendê Amerîka dê koalîsyona navnetewî a li dijî terorê cî digire, vê rola hanê, vê prestîja hanê bişkînin û reş bikin. Di liv û kontakt û tevgera dîplomasî a rejîma El-Şerع li dijî Qesedê. Beramberî wê ka çi heye divê li hemberî vê dîplomasîya hanê, dîplomasiya Qesedê, dîplomasiya Rojava, Kurdistana Rojava li Ewropa 10 qat be, 100 qat be. Hemû di seferberiyê de bin. Me berê behs kir, yanî me xeleka derbasbûyî de got ez dîsa dubare dikim. Dîplomasiya Rojava li vê derê felc kirine bi biryara Apo, bi biryara Qenîlê, bi biryara Adem Uzun û Keneke û Teneke û Zibêr û ev ê berpirsên PKK ên li Ewropayê. Kî niha nûnerê Rojavayê li vê derê ê ku aktîv ê xwedî qaşo xwedî biryar ku zû hat Kobanî dibin distî wî de kar dike.
زوهات كوباني كو يعني ام چقای سنل قلبي بن لكيم زيادة زانو بخوين بنفسين يعني چند سال زانكوا حلب خوندية بعربي بكردي اري يعني اخافتنا وي طلوملوية يكي دوغماتيك يكي ولو قالب شيء ويكي كرياليست ويكي آبوچية ويكي نزانم هما چوائي ازوي وكي سر آسا تاكا كسي نازك مينا آسل شامي بوم او لويدري بو نوكا هاتو بو اوروبا و چيروكاوي بري مگودي از زوهات ناز دكم شماله ليقون زوهات تيخن آلية چپ اي قاباني وعبد السلام مصطفى تيخن آلية راستي تفيك وعبد السلام مصطفى بشير لا باجاري منه نازي زوهات قبول بكم ازي زوهات قبول بكم از عبد السلام قبول ناكم جبر عبد السلام يعني سرتفيك خوندنا سرتايجي نخوندي ولسر خونه وستياي خوهيني پرورده و خوهيني خوندني نكريه سر خونه وستياي چی avantajی وی کو اندامه پگی کی دبو کو باکوری زوهات ناز نکن اف زوهات کوبانی دبو کو عبد السلام مصطفى جي ناز نکن اف عبد السلام مصطفى حواله بشير عبد السلام مصطفى يعني مثلا نتاك كسي بس جبو ور الناس كرن ور رابع كرن ور شروع كرن کو پکه چوا انسانا فرض دکه جبر قادرویه ميرو قادروي مالا مني دنيا خراكرية بفي قادرو بوناخوا عبد السلام مصطفى قلك تشتين يعني بشتيكو هاد فيدريها بشتي هاد فيدريجي تشتين كرمينال كريه يك جي تشتين كرمينال باسبورت اخوا دايه او بربرسي ريخسني بو دا براي خوش بركو برد شبين افدو برو كيفن وكي باكوريا قوتي بنزمي شي هيفن دا براي خوا وش بلجيكي يرقوت موان دا كريه وبراي وي لسر ناوي وي بپاسپورتا وي جي يونانستاني هات و چو سويسرا ونها لسويسرا بلكي بيو حملاتي سويسرا جي اوه عبد السلام جمرقوت افتشتكي نقانوني افتشتكي كرمينالة افتشتكي قريجة افتشتكي نباش جبيلي قلق تشندن يعني دماكو ايريش لسر مالا وي چيبو اپراسیونێکی چێ بوو 2010 دەبوو 2009 دەبوو لڤر لە بەلجیکا لە گۆری تشتێک و ڕێخستنێ دەبێژن بێ پەرەیەکی مەزن دەولەتا بەلجیکی دەستانی سەر لە گۆری عەبدسەلام دەبێژێ پەرەی ڕێخستنێ بوون لە ماڵە عەبدسەلام بوون عەبدسەلام ji bo ku mafê penaberiyê ne mafê penaberiyê mafê hemolatiyê bistîne gerek li gorî qanûn normê kar li vir heye sal û nîvek tiştekî 400 û tiştek roj kar bike Ebselam kar nedikir pere ji rêxistinê ji buçeta rêxistinê ji perê rêxistinê ji perê gel dida yekî berber kontrakt pêr çêkirbû evê berber qaşo ku Ebselam li cemî dişixulin meaş jê werdigire معاشê ku li pêş dewleta Belçîka ku Ebselam distend bi sextekarî bi neqanûnî ji perê rêxistinê ser pişta rêxistinê Ebselam 10 12 13 14 meh tiştekî wilo her sal her meh hezar û nizam çend sed euro dida ê berber berber hinek pere dişandin ji evê sîgorta re saziya sîgorta hinek ji xwartgehişt û bi vî rengî mebesta me ji kîsê rêxistinê vî karê han dikir heta ku niha mêrik hemwelatiyê Belçîkayê bi vî rengî li ser pişta rêxistinê
تكاري نت كريان سرپشتا ريخستني پري ريخستني پري قاشو مالبات شهيدا وسيويين شهيدا وجنبيين مالبات شهيدا وجوان قوت المدني كتايش خلقير دي بيجن حوالتي إيسال قامبانيا خو تبارتا 500 أورو دا إيسال تبك 1000 شما حوال خير والله حوال ما خبات فرابي بارتي فرابي شرط پربوي شهيد برن بريندار برن گرك كامبانيا جيبه بدقات كامبانيا جي تبردستي عبد السلام جي دد بربري خو يجيبو جي انا خو بي بقديني عبد السلام افمال ازمي ناز دكم نا بربرسي ريخصني لفيدري وبربرسي روجافا لفيدري نتني اي ريخصني ني بيدي انو نري روجافا كو افزوهات كوباني بندستي بيد كاردك وتفد قرو الويغو داردك مجبوره اف قادروي هردوجي قادرونه وهردوجي غلام وزلام لجم بربرسي بكي ريفي بريا اوروبا نكارن بيجن نا نكارن بيجن فق نكارن بيجن تشتك افان كسي هاني نها جاليه بكي لسر نونرتيا روجافات عبد السلام منو ربني خودي قال كي والا ويش دبلوماسيتي بك وبكير بدو بستينه ويشوا بدو بستينه نزاني يعني نب عربي زانه نا كردياوي يعني اما بزوري هيني تيبي كردي جي بي يعني ليت التكست كي بدوي كردي نزانه بخوينه عربي نزانه بخوينه اصبح صح 1000 دها ويازده حيا مها اكتوبر 1011 نازكم دفان قناغي هاني دبلكي نها جامير ولو بي الطياره از نزانم اف نتيجه بس عبد السلام از في ناس دكم يعني از في ناس دكم دم تشاوا هاد قرتن تشاوا د حبسا ابو غريب ده عراقي شي وشوان رقوتن ونهارن روجا سوريا مي وبردن قلت نا ازي يمين ازي حكمي خبخ بين صالح خو بقيم ورزاق خو ما د حبسا ابو غريب ما قاشو يعني وي شاغد وي خونو قيالي هاندبو سالان وطي حيانو تو بينجا ياوي PKK بقدا ياوي كردستان شي بي ونا PKK قد يونا كردستان شي بو داوي درجت هات شامي خابول شامي بو خابول جير قلت خير يا عبد السلام عوالي دجوار عوالي بشير وزي هرم مالي ودهر مال وشان دربسيه از الدربسيه دناوا خباطار ريقصني دبو ام شو او تيبيرا موك ايرو عبد السلام خل مالك بعن كربو دفش ريقصني بردابو لدوراوي ام شون وهذا دا دي سافا قريا ناف ريقصني واثناء يعني جبو الناس بكن اذكسين كنا هالو اوروبا انا وهوالي عبد السلام دا شجموان يعني جبو عبد الرحمن ديركي ناس بكو اب عبد السلام يتجمي شماله جبو ناس بك ناس اصبح صار ميناك دي جبو خبات شاكر ابيكو هلبس دنفسيني وافالي بيدي ناس بكو بي عبد السلام تشي وكي وشكري والحبصه ابو غريب تشبو ودول العاموده تشبو مانا ابيكو سيكو بربرسي عاموده جبات مانيه دكتور بنجين نافال المانيا دكتور بنجين بجمر قو عبد السلام مدا قرتن او بربرسي عامودي بو بريندار بو كت حبسه دولة هات وانقر شون احمد ايوب بكش شون مروي آلدار بكش شوفيري باشقان شوفيري سروكي نبوية بري عبد السلام جي دوي بيريد حاضر بو جي فلتي وفقيري بنجين ببرينداري وشو خسته بوليس هاتن ويبرن خسته ويبرن حبسه ما كسك خودي لبنجين درنكت رحمتي يا بيركام خودي لبنجين درنكت دتشو جومي حبسه جبات ماني بو وام يعني ما تخوني شفاجي دوي ام عشيره جي بناقه جنهبدو لي بيركام دتشو جومي حبسه سوري اصبح صا جدا حزار وسسيا وبرجور دكم يعني عبد السلام نها تليد نرق قلافتي بيو او نها بربرسي
رێخستنی دەبەرە بەرپرسی ڕێخستنێکی ولۆ عەبدسەلامێکی ولۆ ژێر لازم نەوافێکی ولۆ عەبدسەلامێکی ڤیرنگی ژێر لازم زوهاتێکی بڤیرنگی عەبدسەلامێکی ولۆ ژێر لازم کو بڤن و نەرێ رێخستنێ و هەڤالێ دژوار وژا ماڵا منێ ناوێ بەشیر چیرۆکا ناوێ بەشیر jî heyî li ez defterê عەبدسەلام vekim dawî lê nayê programê biqede û dawî lê navê Beşîr jî navê rehmetiyê Ebdirezaqê Melesmaîl kadrê PKK şervanê PKK ê leheng ê dilsos ê mêrxas ê ku PKK wî kuşt wî tasfiye kir a navê wî rêxistinê navê Kod Beşîr ji vir hatiye navê şehîdekî xwe kiriye عەبدسەلام dijwar jî ez dikarim biqeşêrim dijwar ji ku re hatiye lê wexta yenî dema me tengê yani ez naxwazim çîrok giş li ser wî ji bo wî naz bikin ev ne meselê şexsî ne ev ne meselê take kesî ne ji bo ku naz bikin berpirsê we kî ne û çi ne ji bo naz bikin ez ji wer defterê binyat vekim ez ji wer defterê aldar vekim hemû xwedî çîrok û çîrvanokin hemû û janiha çarenûsa gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê vana berpirsê çarenûsa gelê Kurdan mala min e Şemê biraza wican Ebdسەلام bî Betiyê Film bî Muxtarê Gund û Zoha cî di çi karê diplomasî bike fermo li mînaka karê Zohat ê diplomasî binerin bê li Brîtanya çi fethê çi çawa Colanî çûbû civata netewêniyek bûyî Ebdسەلامê min û Zohatê min û we çûbû Kongreya Partiya Karkera a Brîtanî û li wê derê wîja nûçeya jî çêdikir kam li vê nûçeyê binirin piştre bê vegerin Di mediya PKKê de ev nûçeya hane wekî karekî diplomasî wekî destkeftekî diplomasî destkefên diplomasî û karê diplomasî ne vîringî ne wekî ku tu here daweta yekî û di nava dawetê de yanî xwediyê dawetê deriyê xwe li te nagire nabêje na kanî dawetname dawet û vekirî û her kes biçe dawetê Kongreya Partiya Karkera Brîtaniyê Kongreya wê yê û mêvan diçin wekî mêvanê Xwedê Zohatê min û we rahiştî xwe û çî wê derê hinek fotoa girtî we dît fotoyê bêçawa wezîrê karê wezîrê parastinê ê Brîtanya bi çi rengî silavê lê dike hema wilo bi zorê xwe dixwazin xwe jê xelas ke û Zohat wilo wekî dîna li kebînê dinere wî dikene û ew diranî wî xweşik wilo ew kenê wî xweşik em dibînin yani çûna wê derê kirin karekî diplomasî birê me karê diplomasî nevîringî ye dema ku wezîrê parastinê ê Brîtanya di ofîsa xwe de di wezareta xwe de bi şêweyekî fermî di avahiya wezaretê de bi ter rûnê bi ter bidûbistîne bi wilteguhdar bike ne wilo ecele li bayê bezê kalam sûretekî bigirin hevalê wezîrê parastinê ê Brîtanya feqîrê Xwedê wî jî xwe silav distê xwe bi Zohat distê xwe dirêj kiriye wê jî distê Zohat wilo nexweş e bernadin çerq sûretekî girtin bişîn ji mediya PKK re xêr e wala karekî diplomasî çêkirî
لکور چاوا چلو وزیر کار سروک وزیر بریتانیا ناوا وی جوات ده ناوا وی قربال کنگرا وانه دعوت وانه وی دفج کاری خبردن وی دفج پروگرام خبردن ورن لزوهات قدار بکن ورن نامه یا مظلوم عبدي بقوين كروقي وش خف ديناك ما حياة كنجي ونولو كني قبقال كيف كن اف دبلوماسيتا وابه كاري وي دبلوماسي ونهرن جفات مفاتي بفيرنجي سينا محمد هارج اللي بر دري اسانسيري بتوم باراكو بشيباني ر تيكي بناوا دارستندني داوا گنگشي وزوهات كوباني جيب چو كونگري پارتیا کارکر بریتانی اونو چه درکبه اونو چه درکبه دانستندن اونو زانم چه اولو خوش بکن و مزن بکن مثلا نولو یا چیروک نولویه کار دیپلماسی نابه خلق دفش کنگرا خو پروگرام کنگرا خو برنادن نایل تا گودار ناکن سوحات دانجخ کاره بوان نوچه یا بوان فوتو یا کنی خوب کی بکه کنی خوب نواف بکه کنی خوب عبدالرحمن دیر کی بکه تو آنجاخت کار کنی خوب وانا تکاره کی دیپلماسی گری کاره دیپلماسی نویرنگی برهمه تا دیپلماسی برو باشی فهم کریه نه چند فوتوین ولو خوارو مارو و سلفی نه و تهر جواتا خلقه تهر جواتا خلقه وراب خلق والله وجا نوچه ابلا بكن ومنامه يا مصدوم عبدي كمان وسروكي وقصده اتشونا سروكي قصده دبم ازيد تبشهم زوهات او نكاري دبلوماسي اتشونا برپرسي قصده بم تزانه از حمامه كيشتر چيكم ششتن وقفاشتن وتيكرن تعاتي بشمر بقلافتي خوا بحالي خوا فوتو موتو در دخوت نوشيا جي قلت بيجي والله كاري دبلوماسي تقول مالا مني شمي برازا وجان دبلوماسية ما بيه زوهات وبيه عبد السلام ديسا لنابرا ايوانا خراب وخرابتر خدي وكيلي من وبه ومن مديخ النابرا هرديا زوهات يا عبد السلام نايابو زي از زوهات کوبانی هل بجيرم جبركو همها بموكي جا عبد السلام مصطفى تشيتر دوان 14 سالاده و دبن باني ريفيبريا PKK لروجاواي كردستان گلگ بويرين قريج و بمج و بموران بگمان چی بون کشتن رواندن تصفیه کرن وندا کرن گلک تشتن قریش لروجاوا چی بون جیتا ما PKK ببری جی گود و از دوباره دکم جیتا ما PKK دنا و روجاوای کردستان ده پر شغلی به تایبت دوان سالین دست بیگی سالین 2011 وحتى 2014 وبازادوی قوناغانه ده خلاص ایدی ده سلاداری خوا فرض کرد و بداوی بو یعنی بیارین کشتنه پر کیم بون از نهاد کرن دخوازم چند بینا کابینه مجوره و جو لسر وان بیاری هانه کرتا انفرماسیون جواره راگهینم جبرکو گله ما باکوری کردستانی چوا کوزوهات و عبد السلام ناز ناكن كنكه وتنكه ناز دكن بس ايه باكوري كردستاني ايه لهندري ولات ما ناز ناكن چوا گلي مل باكوري كردستاني وان هردو كسا ناز ناكن وان بويري هاني شي ناز ناكن سينا جواره وان بويري هان ريز هناك ميناك جوان بويرين طاري و بگمان به جواره بیجم و بواره پاروه بکم اف کس لهنگ و روشنبیر و سیاست مدار کرد روجاوای کردستان این نمر مشعل تمویه جیانا خودنا و خباتا سیاسیا کرد ده قداندیه
دماکو قربالغ و سرهلدان لسوری چه بو یک جی سیاست مدارین اکتیویستین بالناو و دنگ و قدیرول مشعل تمو جوانین کردا تفگرین جوانین کردا پرنیزی کیوی بو سروک رخصنکی سیاسی بوشی ناوا ویر رخصنا سیاسی آکو چه کربو چند کسین کو جو پککی قطب بون جناوا پککی رویه بون ناوا رخصنا مشعل ده جه گرتو یک جه نهال ألمانيا دوغاني أحرز مناويش بيركر دنفسينو هنرمند شواكاري كاريكاتيريست مناويش بيركر أو تيناس كرن يعني يك جوان كسم كو دفش بككي بردا بمش عربو جب لباجاري ما محمد رسيني دفش بككي بردا و كونتاكت بمش عركر جالك كسن هالبون كادروي اندناوا ويريخس ناهانه ده بر فرسياري ناوا ويريخس ناهانه ده جم بككي هبو مش عال ده دمكي دو خواست كونتاكتي ويكيتي بريكفتن رتشي بك ريكفتن كيبون ريكفتن جي كوج بيادي قطب بون فوزي شنغالي بو ونالين نالينا عفريني بو كادروين كوش ج بيادي قطبون وچبون سليمانية كونتاكتي بمشحر كرن كو ببنيك نبونيك بككش في مثلا حالي ده بريد 1011 جمشحل تجبو جمشحل نرازي بون بشتي چيروكا ده 1011 چه بو آستنگه کی مزن جا آستنگه لپیشیا پککی مشعل تمو ده هفته مها اکتبر ده 1011 مشعل تمو هات کشتن گمان چول سر پککی حتی نهاجی گمان لسر پککی تفلی کو هن بلگه درکتن دیکومن درکتن کو رژیم سوری قرار دایی بریار دایی لی هیزا کو اف قراره هانی پیک بینه لميداني لحريمي هيزا بككيين فككي از نكارم سديسد دستي بككي جكوشتنا مشعلتمو بشو وكي آلاف يعني وكي كريجرتي وكي لي كوشتنا مشعلتمو كت خزمتا كي كت خزمتا رجيما سوري كت خزمتا بككي سديسد كت خزمتا بككي جبركو تشتين بشتي كوشنا مشعل شيبو حمو هيدي هكاكا ده سلاداري اخوا ده هندري روجاواي كردستاني ده بجيعاني بشتي كوشتنا مشعل چيبو حقواسا كوشتناوي شهيدوناوي دنگ دا هيز دا يعني آلية مورال آلية سياسي آلية نرازي بونه هيز دا گلی نه آپوچی حتی باندورا خواهی سر گلی کسین آپوچی جی کر چه بو پشتیوه بویرا هانه بیورا شهید بوینا شهید کرنن یعنی ترور کرنا مشعل تمو ده 7 اکتبر 2011 ev Rostem Cudî yek ji kadroyên PKK kevnê Rojavayê Kurdistanê 1985-86 tevlî PKK bî li Şamê tevlî PKK bî û heta 2011 li nava PKK de bû. Ez 2007 nîzî 4 roja devera ku Rostem Cudî lê dima wê çaxê qaşod nav komîta siyasiya PKK de cih digirt havîna 2007 ez li wir bûm min Rostem dît me gelek bi hev re axivî li ser gelek mesela li ser gelek çîroka li ser Aldar li ser Dilşa Yusif
لسر عمر أوسي لسر قال تشيروكن يعني هناك برسي ما هبو ووجي لسر مديابا كيكي لسر صورقول لسر قال مثلا أم بحفر آخرين أز ورحمتي رستم جودي ودن قيمة تكستك يجي بزمان عربي نفسان لما كو أنزانم بيشتي كشتنام رستم بيري بيبونا ما تبيرم چار روشن كرت لقل رستم جودي ايكو بخواز بقر بلكي ببينوه اف رستم جودي تدهي اكتوبر يدي فكي اعلان كر بيشتي كشنا مشعل بالسير وجه فكي بحوجي قربانية كي يكو روجاواي كردستاني دي ساچيروكا خوينه وشهيدا جبوغ باندوري لسر دنگ ودانا شهید بونا مشعل تمو باندوري لي بك وبالي بكشيني سر بكيكي شهید بونا رستم جودي اعلان کرن چیه نه چیه دولتها ترك ايريش كريه وي شهید خستي اف بكيكي اعلان کرد دهي اكتوبر يده قودي يعني رستم جي آنين مالباطا وي ليجي نري كنت شكتنها يعني نأيكو أمبيجن روكيت هاتية عثمان عليه خستية يعني وجهي وي ناس كرن دولة تاترك جهي رستم وچند كسن بيره 4 كس 5 كس ولو بيره بون جهي وي ناس كرنو إيريش برنسر جهي رستم أبوير وي چاغيجي ونهاجي والسدا از بقمان ليدنرم جبركو بشكي زقريم كلا يعني يعني أزقريم وزارتا باراستني تركيا أجنسا أنادولي سركردية ارتشا ترك جنال كورماي كردي چير دويجن يعني بشكي زقريم تداخياني هي قبول كرنا يعني أبو يرى هاني أفترور كرنا هاني شهيد بوينا رستم جودي وحوالي رستم جودي آبيت نسرخون من نديد لغوري آقاهية في داويجي جهاشتن مكو رستم جه تيكيليين برجيما سوري PKK و رژیما سوری بازاریین وی چاغی رژیما سوری بشار اسد و PKK رستم ناراضی کیج و مثلا هانی ناراضی وی شوری را کرد يعني از پر بگمان سری سدی حشته نوت ل شهید بوینا رستم جودي دنارم كو PKK دوی PKK دوی مثلا هانی يكون هذا بحث هناك بوير يدنجي ازي بكم ديمك شهيد بوينا رستم جودي بيشتي شهيد بوينا مشعل تمو سيروش لغوري ونفقرن ونجي بدن برحفظ دعيني ما هيدا افجي تشيروكا شهيد بوينا رستم اكو بمج وبموران ويروج بي اف تشيروك بالزلالي مسألة مي أشكره بك شو قايسة PKK حول بده كسي نزيكي بويري تصفية بك واندا بك الراستية وشيره و جياد بن كفراد نامينه ويدر كف والراستية في مثلا هاني أشكره بك افجي خبا ديرك يكج كادروين PKK كيفن جرو جواي كردستان جهري ما ديركا حمكوية صلاة حشتي و حفتا حشتي و حشتا تبلي PKK بيه أو ورستم يعني ندعم ركيد رستم شوان كافدره أو ومظلوم عبدي دعم ركيد أنا دوي دما هاني دكو مظلوم عبدي وزوهات وناصري حج منصور وكتبلي PKK بون دوي قناغا هاني قناغا حشتي وحفت حشتي دوي دما هاني ده اللي يعني فقيرو
خوندنا وی تنه بو لی عسكر بو شروان بو قوميتان بو ev خباتي ديرك دبو يركي بمجو موران ببريشي بحصاوي كري وندي كارن القناه عامل لي بقرن بتشيكي ولو انفورماسيون اوتوبسي رابورت اوتوبسيا وي هناك آگاهی ولو مبرحف كري كو يعني ازدگيجم انجامه كي ترسي لدجي چيروكين PKK كو كشتنا خبات دخنستيه زاروكي عبدالله بدرو خباتي ديرك كو د 4 مها يناير چليا پاشين 2012 جيانا خو جدزنا د فيديو كيفن دز بحث دكم كو في شك جنيزيك دي ليكتي و دفرا قرك ليكتي يكي كو دمترا يانجي مترا ونيفكي دوري ويبه لگوری آگاهی لگوری انفرماسیونا ایکو پیر هاتیه یکی باکوری بوی ربو خبات دیرک ربو لپشتوی پشتر دچه وی العرده هیله وی راناه جناب خسته جی ایک وی دب خسته زاروک عبدالله بدرو بون زاروک عبدالله بدرو خبات دیرک دبن خسته اف آپوچی نابیجن زاروک عبدالله بدرو رادیجن خبات باوی وان بریندار و میوان وان بریندار خبات رادیجن هر دیا دبن خسته فككدر ايكو خبات راي درافه دچه بعربيه كي بيريه هناك د عربيه دي مين انه ابيكو پاسواني وي گيفن لكاوي حمايت اوي دي كبوي ريه او جي درافه وي دي دي معلومات عبدالله بدرو راديجن خبات دير كي دبن خسته فكك چتكن فكك ببهانه حيف حلانين طول علانين خبات دچن سيحب زاروكي عبدالله بدرو ل هندري خسته دو كشن كشتن ده هندري خسته ده جنايت شر ده قانونا نافنت ويد درا بهر خلقي بكج ده هندري خسته ده هندري نخوشخانه ده جنايت شر فكاكا ايفن از ويني السورتي وانشي جوار اشكرا بكم مش بقول الناس اف هر سي جوان زاروكي عبدالله بدرون عبدالله بدرو ولاد باريس كي جكسن كو اوشي د نيفي سالن حشتي دي مالا خوشبك كير وكر جعبور وكر كچاوي كردستان تولي PKK بودش PKK بردا لا يويني دال اف يك شوان هرسي جوانن كو PKK وان تصفيه كر 10 سالا گريلا ما بو لا وكيوي دنجي سقط بو PKK چو اي گريلا بري و اي سقط جي و يكي دن سي حب جوان سي حب روش بشيويكي ترورانه بشيويكي هوفانه بشيويكي قريجانه هاتن تصفيه كرن لقامشلو لباجاري ابينه لباجاري كو PKK محمد شنرتي تصفيه كر زاروكي عبدالله بدرو ده 2012 هاتن تصفيه كر خباجي وی رادکن شقامشلو رادکن وی دبن قاشو نخوشخانه حلبي و دريدج يا نخوش دزا تختورت بجن وي نبن بهيلن وي نبن مبحثا يعني هورغوليه في بو يراهان دي فيديو كي كرياس اللينك اوي لبني جوار دي مش بوغو الناس بكن افشي شيروكا خبات ديريك كو بمج بموران دوي قوناغا هانه دي كو مجوار قوتي قوناغا 2011 حيا 2014 gelek bu yerin ولو بمج بگومان و بمورا چه بون برپرسي وان بو يريهان جيتما PKK اف جي يك جسري كانيه ي اكتيفيستكي سياسي محمود والي
كو وكي بربرس ونونر واندامي انا كسيبو د 20 ماه ايلول ده ماه سپتامبر 2012 به ایشکی ترورانه چکدارن PKK و PYD و جیتما PKK لسری کانیه هات تصفیه کرد. اف جی یکی جو قربانیین خلی سریا دموکراتیکا خاپوچیای. اف جی مبری بحثاوی کریه دیسا جیزه بحثاوی کمجبرکو بیاراوی دوی قناغا هانه دیه. جمیل عمر ابراهیم جمیل باوی عادل کو آپوچی بو دوری آپوچیا کد ناوا لفو تفگرا خباتن سیاسی جدا دوری پیاده پشتی عمرکی به آپوچیا و پیاده را قدان دوری وان کد جه 13 ماه تموز 2012 واندای حتی روژا ایرو PKK و پیاده و خلی سریا دموکراتیک چارنو ساوی جامعه ریحان وی ولاد پاریز ریحان اشکره ناک. اف ولاد پاریز و باوی شهید عیسی حسو یک جبر پرسیم پیاده بو از وک شخص وی ناز کم لقامش رجیم حفدودیتیه لشام رجیم حفدودیتیه بر رجیم دما مبحثا دوسیا جمیل باوی عادل کرد خلق آدر باس بویده و بحثا عیسی حسو جی کرد. عیسی حسو ده مها تموزه ده 30 مها تموزه های خوش جروج و جمع و سالا بینن ابو یرین کوش نهاج ورد بیجم 30 مها تموزه 2013 تی کشتن. چوا تی کشتن عربیاوی سیاراوی بمبایی کی داتینین بینی و دو تاقه. دیمکی چند روز دنا برا رواندن و ونداکرنا جمیل باوی عادل 13 مه 13 تموزه و 30 تموزه نیزی 20 روش 20 چند روش 17 روش نیزی 17 روش نه 20 روش 17 روش دنا برا هر دو بیاراده هی و هر دو جی حوالی هبون و نزیکی هبون لی جدا بو. جمیل باوی عادل چوش خور دوری PKK کتو دیمک عیسی نرازی بو. عیسی حسو جه پیاده و جه PKK و جه سلاداری PKK نرازی بو. لو ما یعنی جهولی را کرناوی لازم بو. پشترمت بریوه یعنی بریوه ده مسئله دما که مبحثا جوان براهیم کر مبحثا عیسی کر جوان براهیم کو PKK ویجی تصفیه کریه سری کانیه کادروی PKK و برپرسی اسایشی روجاوای کردستانی جوان براهیم ناس کر به بلگه کو استخبارات PKK لدو کشتنا عیسی حسوی لگوری آگاهی انگی هاشتن ما مراد کرا ایلان وکی لیبورین وکی سرساغی لیبورین بخطا دست اخوان نامه شمال باطاوی شاندن پشتی چه پشتی و سری وی خوار و کشت یعنی وی چه بکه لای وی جیدنا و آسایش دبو دفج آسایش بردانه یعنی بلکی پشتی وی ویدیو آهانه بکه که هر وی جیب خوازه لدجی هوشنگو سی تشتکی درخیل نام تشتکی خراب نگوتید حقی عیسی ده حضر رحمه الگورایی بیتی ولاد پاریز لی تلیا گمانه بری یعنی از دوی مثلا هانه ده تکز از ده بیجم یعنی PKK لدو کشتنا عیسی حسو باوی شهیده وان باوی حوالی وانی کد نوا آسایش یاده بود نوا یا PKK ده بود آسایش ده بود دفجه بردن هاتن لأوروپا دجین ایشه خوناینن جو سیاست ایشه خوناینن حضر رحمه لگورا عیسی حسو کو او حوال پشتی وندا کرنا حوالی وی جمیل ابو عادل بحفظ روجا رابون وی دعيني صاليده دعيني مهيده
يك سيزدي ما هي ويدرافين ويوانداتكن وغالبا ويكشتن يعني نمعقونه اگر جميل ما في عادل صاغ بانا نهاو يشكر اقرب نهاو يدرخصبون غالبا ويكشتنه إيساجي بفيرنكي إيساجي بمبايا قيدانين بن عربي آوي يتقاندن داوي الجانوي آنين وشهيد نامرن وتليلي ونظامچو فلان اف گوتن موتني مديا بگeki kuşti de kujin u da cenazavi jide dimeş kamçı beş de şazdê meha Nîsanê de 2013 de heşt serbazên Kurdên payebilind ku di artêşa rejîma Sûrî de bûn qut bûn ji artêşa Sûrî xwe qut kirin reviyan û bi hev re dixwestin herin Kurdistana Başûr sînor derbas bikin herên Kurdistana Başûr û li wir hêzekî eskerî a Kurda ava bikin wekî ku niha navê wê Pêşmergeyên Roj. Ev heşt serbazên payebilind li di 16 Eprîlê de 2013 wenda bûn. Dema ku sînor derbas dikin wê çaxê sînor dibin kontrola PKK de bû û bi danûstandina bi rejîma Beşar Esed re wezîfeya PKK ev bû ku herêmên Kurdistana Rojava têxe bin kontrolê. Ev kes wenda bûn heta roja îro piştî rejîma Beşar Esed jî şikest û têk çû tê agahî li Şamê li ser wan tune dîmekî ev kes li Rojava man neşandin Şamê. Eger li Şamê bana navê wan tiştên wan raportên li ser wan saxin mirîne ew ê li erşîfa istixbaratê Sûrî erşîfa rejîma Sûrî çawa gelek kes gelek nav eşkere bûn wê navê wan jî eşkere bana. Ne eşkerebûna navê van kesê hanê. Li Şamê dîmek vana li Rojava mane. Bi ku diçûn, çawa çûn, kî wan kuşt, li kur veşartîne, heliyan çi anî serê wan rêveberiya Xweser a xapoçiya cîtema PKK nediyar e. Yani kî ne ev kesên han ez navê wan jî ji we re eşkere bikim me hewilda fotoyê wan jî bi dest bixim bi min nedît lê navê wan General Mehemed Xelîl Alî. Kolonel yan jî albay win bi bakurî win dibêjin Mehemed Heysem Ibrahîm hemû Kurdin ha hemû Kurdin. Kolonel albay Hesen Oso, Kolonel albay Mehemed Gulê Xeyrî, ew jî êdin jî Şewqî Osman serbaz e, Behzad Ne'so serbaz e, ew jî Hisên Bekir serbaz e û mulazim nizanim yani kar yani Kurdî wê tê çi wateyê Adnan Berazî ew jî serbaz e. Ev heşt serbaz heşt subay ê Kurd ji general bigirin heta mulazim heta serbazê ê herî kêm di nav van de yani van rütbeyên hanê û rütbeyên bilind in yani. Ku van Kurdê han heta niha ne Mazlûm Ebdî ne rêveberiya Xweser tê hewildan tune ye ku çarenûs eşkere bike. Çarenûsa van kesê han eşkere bike. Bi ku diçûn, çawa bû, çilo bû, kî wan kuşt, kî wan wenda kir tune. Kurdin ji rejîma Esed qut bûn dixwestin herin Kurdistana Iraqê. Wendabûna van kesê han ji berjewendiyê kî ye? Ji menfaeta kî yani niha yek ji nav wan general e. Generalê generalin yani ne general Mazlûm Ebdî ku bûyî general. Wî kirin hemû generalin. Ev hêza eskerî ev kutla eskerî biçûna û hêzekî eskerî Kurdê Rojava hatine avakirin profesyonel
وي چاغي قالوا مظلوم عبدي جنرال بمانا يجبر جواندية كي يج منفعته كي كهيزكي كو هيزكي عسكري كردي جدا چينبه وي چاغي بري قسده ومسده ويبقى ومبقى وفشيرو بيرو كيواني بري حمو اف حمو اجاز بحساب يريدكم چندي 16 ماه نيساني 1013 نا وي چاغي يبقى مبقى چي ببو وي چاغي هبو لكي نتخوست هيزكي عسكري چي ببه كرد وبنافو دنگ وبروفيسيونيل وكي كو بيشمرگه روش كونها هاي كي نتخوست PKK نتخوست جبرجه كي برجوندي وي هي كو افكس ورن وان داكرن اجورد بيجم نافي وان لشامي درنك ديمك وانا لروجافا هاتن وان داكر از فيد بيجم برا قصده دركبي بيجن نا نلجا دبيجن هاي مجوان تنو نزانم چه لدروات كر نراست هاي وان جوان هي اف مظلوم عمدي جي هاي وان جي هي والدار جي هاي وان جي هي اف حمو قسم كو هي لور نهال ويدر لروجافا باهوز بگرن مظلوم بگرن آلار بگرن حمو وان بو يرين قريج وبمج وبموران هاي وان جي هي يك بيك نابش اف جي قورتكي جوانه اكتيفيستكي جوانه جدربيسيه يج باجاري منه از مالباتاوي نازدگه مالباتاكي ولات باريزن مالباتاكي كرد پرورن اجتماع پرورن ناوي وي امير حامد دیاز مها چلیا پاشیند 1014 تی رواندن و ونداده به لگوری آگاهیه گو گهاشتن يعني وتصفيه كرد بين اشكنجه ده هاتي كشتن اللي جهي وي لكور وشارتن چكرنج جسدي وي چواكرن نديار لي آگاهیه كشمر هاتن گوتن گهاشتن من جناف ريخستنه ازياد بيجم يعني ومبرجي قوتي تشكنا نوية يعني لما اكو مقول جوان ابراهيم PKK تصفيه كري جناف ريخستني انفرماسيون جبرهات لما اكو از بيجم امير حامد ونداي جناف ريخستني جمر انفرماسيون هات كو تصفيه كرني يعني كشتن اللي نديار كاوي الكرفة شارتن چاو چلوك چرنگي يعني اف جي يك جي جنايتين كو PKK لروجاوای کوردستانی کریه بناوی ریوبریا خوسر جیتا ما PKK حق واسه سال وانتشتی هانکر اف سیاست مدار و اندام پولیتیک بیرو پارتیا دموکراتا کوردستان سوری PDK'se بهزاد دورسن تيكو شر سياسات مدار اكتيفيستكي سياسي و برپرسياركي پايا بلند اي PDK'si بو ده 24 اكتوبر ده 2012 هات رواندن و حتى انهاجي چارن وساوي نديار اف جي برپرسكي دن اي PDK'si رحمتي نصر الدين برهك اندام پلیتوک بیروها اندام مکتب سیاسی پلیتیک بیروها پارتیا دموکراتا کوردستان سوری PDK'se نصرالدین برهک ده مها سباتیده 13 مها سباتیده 2012 شعالین چکدارین پیاده شعالین چکدارین PKK جیتا ما PKK هات کشتن هات تصفیه کرن بهزاد دورسن رواندن ونداكرن وغالبا هاتي تصفيه كرن ونصرالدين برهكجي هات كشتن ويرين بفيرنجي كشتنين سياسي كسين كو ببن رقيب كسين كو ببن ركبر لهمبري ريفبريا بيادي و PKK بفي شيوازي PKK نزيك بو هروها قالك بيرين دنحنا قالك بدها
بویرین وندا کرن رواندن کشتن تصفیه کرنا کسین رکبر حتی دناوا PKK ده یعنی دناوا ریوبریا PKK ده او کشتنا پولاد او کادرکی PKK کیونش قامش پولاد قامش مناوی مالبات اویش بیر کر خوش کاویل ور لبلجیکایه او بمشو بمورانه پولاد ما بيرجي دانستان دركريم نماتي بيرام بولاد شم اويك حسين شاويش ازويشي نازدكم آزا صالات حبسة تركاد ما بريندار هات قرتن حسين شاويش هراكول كاوا هراكول تشتكيولو ناوي بي كود لشامي جي ما حفدوديد بو يرا مرناوي جي بمجو بمورانه بقومانه قالك بو يرين بفيرنجي چبون جا جبلی شیروکا جوان براهیم کو سر آخری میں دوزدار حمو جعفرینه جوان براهیم ج سریکانی فرهاد دیر که كل دقاشو لدر دورا سليمانية هاتي تصفية كرن بدها بويرين بفيرنجي بدها بويرين دبن ويري ويبريا هاني ده خولي سريا هاني ده جیتا ما PKK تیرا خو شو کردین روجاوا کشت و تصفیه کر و حتی روجا ایرو آپونا میا دشینه و خلی سر آلدار و خلی سر فوزا و اوکیدن حتی روجا ایرو البیقونا آپو دچن کسک تنه دویر ریوبریا هانه ده و دستی بی پاقش جوخینا حوالی بی یا جوخینا کسن دوری وان کردن رکبرن رخنه دکن جدا دفکرن تشتیم بفیرنگی ارشیفکی ولو بقاسی کو ارشیفا دولتا ترک طاری و قریج او قاس ارشیفا PKK بویرین بفیرنگی هی باش از چوا باوریا خو به رخصتنه کی بفیرنگی کو حوالی خو و رکبری خو تصفیه دک بشوی کی ترورانه وهوبانا برسفي شواردين از لورتیم داویا في خلقي حتى خلقي كيدن مجارين دن لنابا خير وخوشيه ده بمينن